kelebihan forward wheel drive dengan rear wheel drive in racing? Aku boleh cerita tapi aku banyak teori je. Aku bagi primer Mizi cakap. Okeylah. Actual primer akan senang kita senangkan, simplifykan lah, okay? Front wheel drive ni kelebihan racing dia is dia sangat ringan. Kebanyakannya kereta yang front wheel drive ni kereta dia ringan. So kalau nak pusing corner tu dia sangat responsive. So maksudnya kalau pusing kanan dia akan pusing kanan lah. So dia lebih sensitif kepada steering input yang kita letak bila kita drive kereta tu lah. Kalau kelebihan untuk rear wheel drive ni, dia punya kelebihan adalah dia daripada segi balance kot. So dia takkan, kalau macam pusing, dia takkan pusing immediately pusing. Tapi dia proses masa pusing tu yang dia sangat sesuai kepada orang yang macam cakap dia nak upgradekan diri sendiri untuk belajar lebih banyak tentang kereta lah. Tapi kalau kenapa Ashraf banyak nampak kereta front wheel drive dalam racing ni, sebab murah. Kebanyakannya kereta front wheel drive ni dia murah, senang nak maintain. Lepas tu dia kalau barang rosak dia senang nak fix. Kalau macam rear wheel drive ni dia memang dia authentic, dia pure lah feeling dia kalau tengah driving kat racing tu. Tapi kalau rosak tu memang susah sikit nak cari part dia, susah sikit nak fix lah kot. Dan lebih susah. Lepas tu kebanyakan front wheel drive, kenapa ramai orang racing? Sebab murah. Nak masuk je boleh beli Honda Civic buruk, join. Belilah Volvo buruk, join. Atau beli Saga buruk, join. Asalkan dia murah. Kalau rear wheel drive ni kat Malaysia memang harga dia mengarut sangat lah. Just because dia rear wheel drive, harga dia naik 10 kali. Itulah yang pelik-peliknya kat Malaysia ni. What's the advantage of a rear wheel drive then? Aku try. Sejujur, okay. Termisi boleh, silakan. Okay, front wheel drive, rear wheel drive. Nak faham apa kelebihannya, kena faham konsep understeer and oversteer. Understeer, you pusing steering, kereta tak pergi as much as you pusing. Kalau oversteer, you pusing steering dan kereta tu pusing lebih daripada your input. So kereta rear wheel drive tendency kepada oversteer, kereta front wheel drive tendency kepada understeer. Understeer dalam normal driving is more favourable sebab macam it gives you more control. So sejarah kereta asal-asal dulu banyaknya rear wheel drive, tapi in the 60s ke 70s start trend kereta jadi front wheel drive. Kelebihan kereta front wheel drive is packaging. So sebab nak jimat space, nak tak ada transmission tunnel, and then ruangan dalam tu boleh dibesarkan. Untuk kereta front wheel drive is more favourable lah. So sebab tu manufacturer kebanyakannya untuk kereta-kereta, especially kereta budget, dia buat front wheel drive configuration. Kecuali kereta-kereta mewah seperti BMW dan Mercedes. So geng-geng tu lah. But kereta front wheel drive pada satu masa dulu, limitation dia adalah dia tak boleh lebih power daripada 200 horsepower gitu. But recent technology seperti the recent Civic Type R dah macam boleh buat kereta front wheel drive tapi 300 horsepower gitulah. Tapi it still tendency kepada dipanggil torque steer. So advantage pada racing ni bergantung kepada which class. Sebab ada je racing class yang pakai front wheel drive macam S2000 punya rally series dia dahulu. So sebab power dia limit pada 200, so you can use front wheel drive lah sebab tak ada advantage you all wheel drive semua pun, and then kereta you lagi ringan. Rear wheel drive kita tengok racing class lah. Kalau high power, rear wheel drive is favourable because racers tend to favor the oversteer sebab nak drift semua benda tu, and then you can go higher horsepower. But satu masa dulu Japan Super GT pernah ada case di mana macam sebab dia kan kelas dia campur-campur, GT 500, GT 300. GT 300 ni kereta-kereta yang biasa-biasa lah yang dimodify. GT 500 tu where your Skyline, your Supra lah. So ada satu entry tu Honda Mugen, Honda EF, Honda yang 4 segi, Honda Civic 4 segi.
masuk dan dominate the racing sebab masa tu hujan. So hujan front wheel drive is more favorable because you boleh tekan habis dan you can still keep control. Kalau rear wheel drive dalam hujan tu kena berhati-hati tu. Okay. So it depends on the racing class. Aku nak tambah jugalah, ini semua teori daripada initially dan Wangga minat. So kalau salah korang tanya actual drivers dia bukan saja forward wheel drive dengan rear wheel drive, it's also where your engine is positioned. Yeah. Most of the cars front engine, so that's why they call front. Betul, the second alphabet kalau dia akan tanya dia drive transmission. Kalau dia front wheel, dia akan jadi front engine, front wheel, FF. Kalau front wheel, front engine, rear drive macam AE86, FR. Okay. Then ada pula kereta yang rear engine, rear wheel, jenis RR. This one is Porsche 911 ke apa ke. This one I tengok dalam Wangga Midnight. Then dia ada satu kategori kereta lagi di mana engine kat tengah, which is called M, middle, R, rear wheel drive. I do not know if there is any MF, but the idea is that the position of the engine and kat mana your transmission, selain the ability to turn, it impacts you punya tire punya wear and tear. So macam Mizi kata tadi, kalau rear wheel drive, okay, and then your engine pun kat belakang, so dah lah you punya power kat belakang, your engine kat belakang, so dia wear and tear kat belakang banyak. Kalau your front wheel, front engine, rear wheel macam kita takut ni, the weight engine kat depan tapi you punya drivetrain punya wheels kat belakang tu is where the push is, so dia punya wear and tear kurang. So apa beza dia bila you buat, kalau you ambil rear wheel ni kan yang boleh oversteer, it is easier for you to do a drift. Sebab bila sini lagi laju, you akan, yang ini akan jalan dulu, something like that lah. That's why semua kereta yang drift ada dua jenis, either you are using the FR, which is the AE86 as an example, or kereta bunta later on, which is using all-wheel drive, the four-wheel drive. Apa nama kereta dia? Subaru Impreza kan? Yep. So essentially these Subaru are the accepted punya ni in terms of kereta yang boleh drift lah. So it depends ultimately the racer tu dia nak buat apa. Adakah dia nak drift ataupun dia nak pakai grip racing. And lagi banyak lah dia punya cerita-cerita tu. Tapi kalau nak tahu kenapa rear wheel drive cost more, basically simple je. Engine kat depan, nak pusing tayar kat belakang, so dia kena adalah connection ke belakang tu. Itu yang jadi more parts and becomes heavier because of that lah. Dan gitu bagi saya yang beli kereta nak pergi pasar je, saya prefer front wheel drive because saya duduk di negara yang sejuk. Bila jalan ada ais, bila jalan ais, saya boleh naik bukit. Saya tengok BMW semua struggle, saya gelak. Because that's one advantage. The level of speed, kalau kita bukan racer, any of these cars does not matter. Sebenarnya lah. Dia tak ada beza pun. But you tak, kalau you punya speed sampai 120 je, FR ke, FF ke, all-wheel drive ke, you're not taking corner at 180, so it's not going to matter. So ambil je lah kereta yang paling within budget. That's the best lah. Within budget, betul-betul. Itu yang penting, budget. Okay. The question that I want to ask, part modification tu, he could easily like modify the turbo to whatever, yet he chose to increase it by 100, from 200 to 300. What the hell is he thinking about? Anybody jump in? Primer, okay, go answer this question. Inilah macam dari segi penceritaan kan. I mean, yelah, it gives us cerita lah. But cerita ni seolah-olah like you are playing, any of you guys like, pernah main Gran Turismo? Pernah. Okay, so it's like kan, I start my Gran Turismo 3. So, and the first car yang available untuk beli was the AE86. So, tapi why we start with that car? Because
that's macam apa yang kredit yang boleh afford pada masa tu lah, and then you upgrade turbo lah, suspension and anything. So yes, I think because there's no macam dia tak ada financial constraint pun untuk macam tak mampu dapat Supra. So kalau dari segi logiknya, if you can race a Supra, why not you race as a Supra? So nak cakapnya maybe boleh dikata lah macam Kanata prefer kereta yang balance, yang macam the point dia balance, and then dia suka macam upgrade tapi maintain that balance. So sedikit demi sedikit yang dia rasa macam dia boleh compensate with dia punya driving skill. So 300 horsepower GT86 dalam tangan dia rasa mampu untuk macam libas any kereta 500 horsepower yang average driver. So I think dia start rasa macam tu lah, macam you nak ni semua. Kalau rakyat marahan macam kita kalau Gran Turismo bagi 1 juta kredit as a start, memang aku straight away beli Porsche ke Ferrari. Racing. But I think on that my favorite car was the MRS. Ada satu track tu bila I modify the MRS kan, boleh tapau kereta yang masuk race yang high punya ni apa semua menang. Tu dalam Gran Turismo 4. Anybody else want to comment on my question? Aku nak comment on Kanata punya perspektif okay. This one is from a competitive person punya mindset. I play a lot of card games, so there is this concept for yang non-gamers mungkin tak aware. You have the meta punya deck, essentially the current 1 or 2 hottest decks which essentially dominate the current scene, whereby everybody yang tak tahu nak buat deck apa kan, I just buy all the components, aku buatlah deck meta ni so I can win. So dia ada budak-budak degil macam kita orang ni, we have all the cards. Macam kalau the card set tu, the pool of the selection of cards tak banyak, you eventually can collect all the cards. So it's not a matter of like you want to follow the meta atau tidak. It's more like alah asyik meta deck kan. So you want to challenge the meta. So in this case, dalam racing punya environment ni, the meta is to always increase the horsepower. As you can see, all the cars semua horsepower tinggi-tinggi, which funnily enough goes against Ryosuke kan nama dia? Ryosuke lah, yang warna putih kereta putih. Dia abang dia Ryosuke kan. Sorry. Ryosuke punya unified racing theory, whereby you have to balance antara the grip and racing and drift punya filosofi. At one point dalam Malaysia I tak ingat season berapa, dia cakap I'm already looking at the finished product in front of me, which is Takumi. Because Takumi punya style, dia antara race, dia ada the third one whereby you maintain your speed during the curve, during the cornering. That is something which a lot of these racers are not capable of doing. Dan kalau kita tengok dalam cerita MF Ghost ni kan, everybody is focusing on the straightaway, whereby dia orang guna grip tire yang paling tinggi and to compensate the horsepower yang tinggi in their cars. But because they are focusing so much on the straightaway by using horsepower, dia orang begin to lose or did not focus on the cornering punya ability. That is where the terms of the MF Ghost ni sebenarnya is designed to find the next Takumi. Kalau macam untuk primer lah kan, primer perasan kalau yang dia punya choices so ramai dia obviously Kanata dia ada a lot of options, dengan skill dia dia kalau dengan he could beat anyone, he could be number one. I think orang lain bagi rasa kan macam kalau bagi dia kereta yang ada banyak horsepower lah kan.
Tapi the fact that yang dicakap tak ada banyak pun, tak apa nak stay dengan Corolla, nak stay dengan 86 ni pun, tak nak Supra, tapi power tu tambah sikit je, tambahlah 100 je, cukup ke? And the fact that dia pilih tambah 100 je is actually quite impressed juga, because dia tahu, dia sangat confident yang dia tak perlukan that much horsepower untuk kalahkan semua orang. I think what he's trying to do is he's trying to strike a balance lah. Contoh macam Ferrari tu 500 memang sesuai lah untuk kereta tu. Dia lebar, dia memang for straight away, dia memang balance untuk track punya purposes lah. Tapi kalau macam untuk bukit, untuk street races, mungkin tak sesuai sangat, because corner ketat-ketat. Can I interject kejap? Sebagai orang yang knowledge kereta dari segi kereta tu tak bagus sangat. I was just wondering, is this possibly another reason? Would the chassis of a 86 GT cannot tahan a turbo yang boleh go gila 600 700 ke apa? Faham tak? Ke macam mana? Honestly kan Kudo, it is very possible. I think ada tengok dah banyak kali dah, 86 ni adalah antara kereta yang paling popular, especially dekat US, untuk go crazy horsepower. Diorang letak lah turbo besar-besar, engine kuat-kuat, everything can go 500, 600 pun boleh. Dia anything in their imagination memang boleh. Pernah tengok lagi. And especially kalau tengok macam D1 GP ataupun Formula Drift kan, semua yang pilih 86 ni mesti over 500 or 600. So nak cakap yang dia macam tak pernah buat, benda tu pernah dibuat ke tak, benda tu memang pernah dibuat. Tapi I think the perspective lah, the reason why yang the 86 exists in the first place is because bila Toyota buat, dia fikir yang okay, kita tak nak buat kereta yang laju sebab kita tak nak orang lain fokus kereta ni power, popular sebab dia power. Tak, kita tak nak. Kita nak kereta ni well known for its balance in terms of connecting dengan driver tu. So maksudnya I think Toyota masa tu lebih fokus kepada the feeling kalau masa corner, the feeling guna manual, that yang you boleh have fun dengan horsepower kecil punya kereta lah. And I think what Kanata buat tu is he's trying to, instead of capitalizing on power sebanyak mana yang boleh, kejar on the streets ke apa, he's trying to strike a balance between, okay lah, I nak corner lagi laju sikit, tapi at the same time a bit of power will not hurt. Because dia dah learn lesson dia from dekat the second race ni, yang yes, as much cornering speed yang dia ada, power is something yang dia memang tak ada. So I think what he's trying to do is dia macam balance lah. Dia macam kalau kita masak-masak kan, kita tahu kalau tak garam lagi banyak memang sedap, tapi kalau tak garam banyak sangat, masin teruk. Masin kan? So masin sangat. So kena cukup je garam tu, cukup je buat sedap. So I think that's what he's trying to do lah. Aku nak tambah kat sini, tapi I need primer punya confirmation dulu. Kanata stator, the turbo is a bolt-on turbo kan? Yes. Yes, betul. The car itself never had turbo kan? Yes, kereta standard tu tak ada. It's not running on twin turbo punya konsep lah. Nope. Tak ada. So here is the reason, Kudo. Primer, feel free to correct me sebab I'm just repeating wordings ataupun cerita daripada Initial D punya season lama. Back in Initial D, there was a match between Keisuke dengan Ryoko, the girl racer yang also guna Black Keisuke punya kereta was a twin turbo. That means there's turbo that works at the lower RPM and turbo that works at the higher RPM. So bila you have a twin turbo, you essentially always have turbo punya activation lah. So the problem is bila ada new kereta Kanata ni, kalau you tambah turbo, it will be the top end punya turbo. It is a bolt-on turbo. So dekat lower RPM, there is no turbo. Okay. When you use this type of turbo, your car will be very picky in nature, whereby kat ujung-ujung tu kuat gila lah, because at the top end of the RPM punya meter, then your turbo kicks in, so your output is much stronger. The problem is that is not very good when you are focusing on the cornering aspect of the game. Because when you want to maintain the high speed and then you turn or whatever drift techniques you want to use,
there will be a dip in the power, in the RPM, regardless of how fast you are lah. And then you will impact the turbo punya input. So kau tengah gila nak control drift ni, tiba-tiba at one point the RPM goes back just enough to push the turbo back into activation. That moment in time there will be a loss of control compared to what you already tiba-tiba it becomes, you know, slightly harder to control at that point of time. And the level of racing that is being implied dalam MF Ghost ni, that is something that he cannot afford to have. That's why dia boleh increase dalam horsepower from the turbo, dia tak boleh bagi tinggi sangat. Because if not, the kickback when the turbo activates during the cornering points, it will be very hard to control. Okay. Okay, I think your point is so very valid. I think your point is very valid in terms of yang macam peak power horsepower tu. And I think that's why lah Kanata, instead of going 500 or 600 kan, he decided on 3 because obviously kereta yang 86 ni standard memang tak ada turbo. And one very fast way, cheating way lah untuk tambah power is you tambah turbo. If you want to get higher horsepower 500 600, obviously turbo tu kena besar lah. Pros dia is kalau you pasang turbo besar, you get higher horsepower. Tapi cons dia is nak sampai ke dia punya charging time untuk ke 500 tu, it will take a toll lah. So that means let's say lah dia baru habis corner, dia nak tekan minyak, dia tak akan ada effect tu langsung. Dia akan slowly building up. And I think apa yang Shadi cakap ni makes sense on why dia pilih 300 instead, because maybe teori lah kan, maybe one of the reasons why dia nak 300 tu is dia nak kuasa low end tu sikit, maybe low to mid, tapi dia tak nak fokus on top sangat lah, which that's why 300 tu bagi for me is very enough. For your information kan, Keisuke punya kereta lah from the first season of Initial D kan, yang RX-7 itu, it's already 350 horsepower to 350. So 300 ni kan, honestly it's not even that much. It's Supra yang dalam season 2 ni pun 300 juga. And yang tu twin turbo. So we can see kan 300 ni bagi tahun 2020-an ni lah kan. 300 ni is the 200 back in the early 2000s. For us bunyi macam banyak, tapi kan into this punya industry 300 tu macam alah, semua orang boleh buat. I think that's why dia cakap, dia fikir macam okay, you know what, kalau 500 ni memang possible, memang boleh dibuat, I boleh ada power yang banyak, tapi mungkin dia tahu kot yang untuk style dia yang jenis selalu main rendah-rendah cepat-cepat, maybe 500 is not suitable. 300 would be just nice untuk dia. So I think that's I think my theory lah kenapa dia still stick dengan 300 tu. And also yang turbo tu, I think lah berkemungkinan yang bolt-on turbo yang dia pasang tu is bukan yang jenis just nice tambah 100 power tu. That means dia punya turbo tu taklah besar sangat. That means dia punya lag tu taklah effect, dia taklah kena ada effect sangat. As long you pandai main dia punya gas minyak tu, it should be available to you at any time lah for a car yang bawa dari 200 ke 300. Just nice je. Yes, itu opinion saya lah. Apakah trik yang Kanata akan guna to overcome his injury? Dia pakai apa? Mulut, tangan, tali. Tapi jangan guna kalau you, if you had injured your left arm, what would you do? Okay, so kita tadi cakap apa yang ada. I dah baca manga dia tau. So I tadi cakap jangan cakap kan? Jangan cakap manga. Okay. Tapi katalah it was your arm. And don't tell her. Okay, go ahead. Kalau I sejujurnya tahan je lah kot. Kena Panadol. Panadol. Makan painkiller banyak. Sebab primer pernah gigi berlubang dulu, nak simpan duit untuk operation, pergilah bekerja, makan Panadol je 2 minggu tu. Tahanlah sakit. Boleh primer boleh faham sangat macam mana Kanata rasa buat kerja dengan sakit je. Makanlah Panadol Activa sebanyak-banyak. Ni bukan iklan ni bukan, kita tak sponsor oleh Panadol, tapi Panadol jika nak sponsor Buzzport boleh juga. Kita boleh promo sekali lah.
Bangang. Makan pedal dah. Fat kata apa tau? Cakap ke? What do you mean I got less time? Aduh, tak boleh. Tak apa. Korang tunggu setahun. Sebab nanti season 3 akan reveal kan? Aku ada teori menarik. Syah teori. So this theory berdasarkan 2 point. First kali dia punya masa Keisuke initially dia lawan dengan this character nama dia God Hand. Dia ada the race is a single track. Akan sampai kat penghujung tu dia akan letak satu cone. So they have to make a U-turn around the cone to go back down the same track. So dia akan jadi satu atas, satu off. So this dia macam ni I pakai kad lah. So dia punya kereta dia assuming dia punya cone kat sini dia akan bawa macam tu. Dia akan drift, lepas tu dia akan patah balik. So dia akan guna balik the same road tapi now in the reverse direction. So itu satu. Kedua, I pernah tengok Initial D punya arcade racer. Ini of course kita jangan ambil as a fact ini this is what do you call it, is a game, but teori Brazil mengarut ni dari sini lah. Dia punya Akina punya track dia ada S nya ni tau, S punya drift. So it's back to back U-turn. So apa Mamat ni buat? Dia macam kalau ini depan ini depan, this is the headlights Dia drift entah macam mana. This is the first corner, dia pusing macam tu. Continue. And then at the second corner ni dia drift macam tu. He did a 360 punya turn without stopping. So my speculation is dia akan guna a method whereby dia akan, kalau kita kalau katakan dia punya corner kat sini corner kat sini, dia punya U-turn dia kat sini so dia ada 2 lanes kat sini, 2 lane kat sini. Dia akan ambil lane yang kat luar, buat U-turn yang besar gila without dropping gear. That means dia maintain gear 2, 3 ke apa ke, terus masuk gear luar sekali lagi, and for dramatic effect dia akan ngam-ngam je dekat railing tu, bucu kereta dia. So instead of the normal outer to inner lane, dia akan outer lane ke outer lane. So dia akan ambil U-turn yang lagi besar, but it allows him to maintain his RPM at a higher level. So dia tak payah turun gear 1. Gila tak gila? Gila. Sangat gila. Tapi boleh. Kita biar imaginasi. Yeah, it's possible. Sangat possible. Sebab Primer dah pernah sebut, I tahu. Busy? Ada teori. Most probable teori is tahan je lah. But teori SAS pun boleh jugalah. Tapi is macam it's a long race. And kita tak sure sangat corner macam mana apa semua. Yang example Godfoot tadi tu because why Godfoot buat macam tu, sebab dia nak jaga tayar, because R34 dia makan tayar lagi cepat daripada FD dia, FD Keisuke. So dia macam since macam grade is less, so tu dia nak guna momentum to carry the car forward. But so yes, dia tak boleh gear 2, so dia kena macam maintain speed dan maintain RPM supaya macam it operates between gear 3, 4, 5, 6 But how the mechanism nak buat macam tu and will not seem S-Pool ke Deus Ex Machina tu is yet to be seen lah. Yeah, we need a bit of S-pooling, especially so we have to wait until 2026. Adakah panelists become professionals in cars or passion into cars sebab tonton Initial D, Wangan, Gran Turismo, FF, etc. Atau memang dah pakar dalam bidang ini sebelum into the scene? Saya beli kereta untuk drive pergi pasar je dan pergi kerja. Bagi aku jawab. Bagi Syah jawab. Syah lagi best.
Saya dah 10 tahun tak bawa kereta, guys. Actually more than 15 years, because I do not know why. I memang tak minat bawa kereta. Actual jeng. Tapi I was interested in the Initial D punya thing. And I play a lot of games. So kalau siapa yang tahu sumber-sumber yang tepat, dia boleh dapat game yang banyak tanpa kos yang tinggi. Itu je lah saya nak cakap. So essentially racing is always fun. Sebab the feeling of beating your opponents and all that kan. So kebetulan member pula tengok initially, saya nak cerita apa ni? Oh, ni cerita pasal Tok Hoi. Macam like Tok Hoi. Oh, that Hong Kong punya lah, Hong Kong version. Kenapa nama Tok Hoi kan? Lepas tu dia cakap, oh ni Dark Cina. So saya pun layan tu lah kan. Menarik lah pula. Last the entire season 1 initially I tengok in Chinese. Sebab member tu tengok serentak. So I pun like, okay lah, I layan with you lah. But from that moment on, I think eventually I found my own dia punya English sub. And then so dapat tengok lah. So I watch initially, I watch Manga Midnight. And dekat arcade, they have this racing. So kita banyak challenge other players tau. So a lot of the fun was from there lah. So I have the passion for cars. To me, banyak datang dari initially. And I'm not a car professional. Bawa kereta pun tidak. Banyak pakai Grab je. Or member-member yang baik hati masih. But yeah, passion into cars has always been something that is with me despite not driving. So I tak tahulah. I'm just not a professional lah. It's something that memang pop culture yang influence me. Kalau macam untuk primer pula, untuk jawab soalan tu, memang primer peminat kereta ni sebab Initial D lah. I think primer pernah cerita kot masa kita pernah ada podcast sebelum ni, yang masa season 1 tu. Tapi yes, memang primer punya exposure kepada dunia anime dan dunia kereta ni semua datang dari Initial D. Memang kalau orang tanya apakah ini anime pertama, memang Initial D. Apakah anime yang define primer? Definitely Initial D lah. Dia Initial D dulu, then Fast Furious, then naik lah ke minat Wanggan ke, dan lain-lain lah. Kepada anda yang ni, you go back to kami punya YouTube page, ada obviously the list of all the live streams. Tengok live stream untuk apa discussion MF Ghost season 2 for the first few episode. Yang first 5 episode tu. Yang tu ada sejarah primer dengan dia punya apa jalan kecil kat Seremban semua. Yes. And then music hang kaki lap kan. I am a car guy because initially keluar late 90s saya baru dapat lesen kereta, and masa tu masa late 90s tu macam initially keluar, PS2 baru nak keluar with Gran Turismo 3 and Fast and Furious baru nak start. So yes, tiga tu time tu macam apa baru start layan best lah. And then kat Malaysia pula we see macam people start modifying their cars, letak exhaust. So kereta-kereta Proton letak enjin Mitsubishi, siapa semua tu primer tahulah kot. And then bila pergi UK tu because belajar mechanical engineering, so mendalami lah. And then dekat university I join they call this Formula SAE. So dia buat like kereta formula lah, and then race among university apa semua. We didn't get to build our own car, tapi macam belajar pasal car, pasal ni apa-apa pun semua lah. So and then lepas start kerja, duduk kat Kertih, so banyak travel KL, all this. My first car was AE 111. So pernah jugalah terjebak dalam si modification sampai duit habis, menyesal tak sudah. Ada lagi tak gitu?
I try macam my car dia 1.6 liter for AGE, I tukar jadi 1.8 sourcing engine 7A FE. Lepas tu macam makin tua dah macam dah berhenti lah. Mungkin my next car is the Honda Civic hybrid kot. Dia kata his next car Sarah tu masih muda lagi tu. Aku nak visit balik lah kenangan muda-muda since MF Ghost ni datang balik. Ingat nak ambil GR Corolla ke GR86 ke, tapi tak praktikal lah sekarang. But dulu siap hafal lah nombor engine code ni, the 4G63, the lagi, the 2JZ, the SR20 tersangat popular. So Honda B16B, B16A, K20A. Bukan setakat tu tau, you macam boleh tahu kalau Honda naming code dia nama masa macam K tu the K series, 20 the liter. Kalau K24 is a 22.4 liter. So yang I terangkan pasal turbo tu sebab pernah buat research lah dulu, turbo ni semua ada effect exhaust semua. It was fun. Tapi lama-lama macam you burn your wallet. Saya untuk saya setakat Photoshop je dia lah. Ingat dong sama ni. Betul lah kat tepi tu tulis aku Photoshop. Aku Photoshop. That was my first car lah. Takut dia tulis I am an idiot driver. Tak ada. Aku ambil daripada ni. My first car was a Volvo 440 made in Holland. So obviously ada follow up comment kata, at first I don't want to believe what my friend's uncle says. But after kudos I shall be sorry, ada rupanya tak lenjan kereta tapi kaki kereta. Different breed, bukan Gen Z. Betul, Primer memang show the classic guy watch the scene first then enter the scene dekat Chowkit. Betul tau. Aku punya tak minat bawa kereta sampai jadi isu kat office tau. Serius? Pasal kau tak drive, then you can't go to where they want you to go. Is it? Jadi isu kat office at one point. And then lepas tu LRT dah jadi banyak, Grab dah jadi banyak. If Primer is classic, then Tamizi is the old time standard. Jiwa kelajuan sebati sejak kelahiran. Dan berumur mengharap legasi akan sambung. Janganlah cakap berumur rasa macam aku bukan racer, aku riser. Ingat dia hebat. Tapi tak sampai ke mana sebenarnya. Big spoiler. Bukan spoiler. Aku adalah dalam Indonesia ni, there was one group, satu pair orang berlakon sebagai Keisuke and Kyosuke. Ya betul. Dari Kyosuke, ingat tak? Poser. Indonesia ni punya betul, poser. Betul. Lepas tu dia dengan Wataru. Alamak. Dan aku pula kalau nak beli Porsche aku nak cari automatic. Aduh, okay. The person ada follow up. Which method is effective kalau nak into car scene? Siapa nak tanya ni? The person. Method A, Kudo and Shaz, just consume. B, like Primer, tengok dulu dan study sendiri. C, or Tamizi way, chosen. I have no particular choices. I mean like suggestion. Really, tak tahu because saya tengok je. Method yang mana yang your wallet allows. Betul. Tengok bajet. Tengok bajet dan kebolehan. Betul. Whether anda nak macam aku dulu setakat bajet beli magazine kereta setakat tu je lah. Actually kalau ada duit boleh beli kereta, boleh beli tayar, beli parts apa semua, go ahead. Dia sebenarnya kalau you nak masuk car scene ni, dia ada dua senario. First, if it's going to be real life, jangan dengar cakap kami, pergi jumpa mechanics, join the actual racing clubs.
that is where you get the experience. People who actually drive car, jangan percaya cakap macam orang uncle tak bawa kereta ni. Itu satu. But if you want to hide and you want to be knowledgeable, first you get the hype daripada the anime, because you kalau tak minat the hype, there is no reason to start. So from there, you dah ada cukup ilmu untuk jadi poser. Macam hebat, padahal tak tahu. Then you go to a game yang macam Gran Turismo ke apa ke, which is simulation level or at least pseudo simulation, dengan tuning engine, dengan tuning semua-semua ni kan. You main kat situ. Baru you akan tahu drift tu sebenarnya mengarut. On the real circuit, you cannot drift. Your car punya grip tu is, tire grip is too strong. So from there, you akan learn all the other things lah. Macam apa beza FF, FR, MR. What's the other one? Four-wheel drive. Four-wheel drive ya, betul. What is turbo lag? Apa gunanya kalau your power at high end and low end? I mean, I'm not saying I know. I'm just saying benda semua tu in a simulation style game ada. So from there you can learn untuk you can play around the setting lah. And it doesn't cost you as much as to become an actual racer in real life. You want to be a racer in real life? Join the actual racing group. Get people who can actually drive and teach you. Because I mean, whatever you learn dalam games, from reading and all that, is not going to translate well into real life. Because a lot of the components you tak boleh dapat. Brand dia lain. You know, and a lot of things macam kita punya local weather conditions semua ni is going to impact a lot of the theoretical knowledge in the games and the articles. It's not going to translate well lah. And then lagi tu macam there's no one right way, one proper way. I mean, at the end of the day, kalau siapa yang jadi nak maintain, nak tak nak macam be on the wrong side of the law, buat benda yang legal lah kan. I think there's lot of legal avenues untuk anda minati kereta. Tapi kalau anda nakal sikit nak buat tu, pandai-pandai korang lah. At the end of the day pun macam kalau kau tak kerti drive, tak mestinya kau kena drive to like what Joshua was saying. You know, if you like macam-macam cerita pun macam-macam. Lagi tu benda yang kita tak pernah mention here is for example kereta yang jenis orang minat dari segi nak bagi cantik guna stiker. Itasha for example tu is a Japanese thing lah. Dia boboh awet apa dia boboh. Dia waifu kan kereta dia. So dia boboh lah awet seksi ke tak seksi ke whatever ke. And macam-macam lah. Ada orang culture dekat Japan tu dia tak berkisar speed semata-mata. Ada macam Bosu Soku yang buat low rider yang exhaust tinggi besar-besar. Diorang decorate bodoh gila lah. Bawa chandelier lah, bawa lampu lah. I mean diorang bikin lah kereta. Because ada satu kapak dekat Tokyo ni famous. Kapak ni kalau kau tengok dalam video, dia macam dikelilingi flyover tau. And then polis kalau datang, bila polis datang dia macam alah, dia macam dah balik. Dia macam tu tau. Dia tak ada macam tangkap orang. Tapi kalau sempat pergi bawa kamera, tapi be polite, take picture, stop, tanya kita ni laki perempuan semua ada macam-macam kereta, especially Japanese cars. Ada peminat yang kereta Jepun, and then ada orang minat kereta European, dan ada orang ingat kereta Amerika. So at the end of the day, duit lah. Right now kat Malaysia kan viral ada satu petrol station that is inspired by Nissan. Kan? Ada. I tak tahu dia punya schedule, but if you just want to appreciate good cars, try and see if they actually have like meet up days ke apa ke. Mana lagi smooth atau cringe bila bab side track, IEG percintaan, Malaywood, Hollywood or manga/anime in racing world lah. So dalam racing world, Hollywood for me, racing world as an uncle, Tom Cruise, Days of Thunder, Nicole Kidman. Terus kahwin. Terus kahwin. Manga ni. Tapi Malaywood racing ada apa? Evolusi ada. Impact Maxima lah. Impact Maxima ada. Tapi okay, kalau kita Melayunya luas apa percintaan
which happen to have a race. Ya betul. Yang race which happen to have a jutaan tak ada? Banyak actually driven Sylvester Stallone tu Tak Melayu. Racing apa semua cerita Melayu yang cuba buat cerita racing ada cerita semua macam pasal kehidupan orang tu which happens macam ada racing sekali-sekala. It's not macam you jadikan racing tu as the main plot point. Aku masa KL Evolution Drift tu is just like macam semua orang puji Samsul. Aku KL Evolution Drift, I think it was in 2007. They were shooting it when I was in KL. Kita orang tengah drive dekat Jalan Mahameru tadi, nampak ada kamera semua and all these cars pusing dekat depan the old JPA punya bangunan tau. Ada wayang drift ke? Because obviously by that time the general public like myself would have seen Tokyo Drift and Fast and Furious. Malaysia ada drift. So tengok wayang. KL Evolution Drift. Has to be that film. Kalau lepas tu wayang tu yang keluar. Ada racing series yang probably kalau tak ramai orang tahulah, the Shoto Express, where ada series of Japanese movie in the late 90s. Racing dia lain sikit sebab dia macam jalan straight highway. So dia is about ada satu salah satu dia banyak series. So salah satu movie dia is pasal ada satu ghost macam kereta berhantu cabar each street racer sampai terbunuh lah. Terbunuh dia orang badly injured lah. So semua orang jadi takut. So the hero the kereta berhantu tu is a Mark 3 Supra yang lama, and the hero tu dia pakai R32 GTR. So hero ni dia sebenarnya dulu ex-racer, lepas tu dia retired. And then bila ada kereta hantu ni duduk cabar racer-racer tu, sekali dia racing lah. So dia racing apa-apa semua and then they find out sebenarnya kereta tu dibawa oleh seorang perempuan ni sebenarnya nak balas dendam sebab adik dia terbunuh ketika macam kena langgar dengan street racer. So tu dia challenge semua street racer tu sampai mati. And yang bunuh adik dia tu sebenarnya hero tu yang bawa GTR tu. So and then lepas tu dia actually kalahkan dia pun minta maaf lah. Dan dia retire. Apa nama cerita dia? Shoto Express. Shoto Japanese. Tahu tak highway yang panjang tu, jalan pantai Jepun Tokyo tu. Shoto Express. Okay, I look it up. Ada